si tawi hari ɗon sikkiti ko wiyete kon jakkaɓale kadi no ñiiñi yo henan on kokon ɗon haynade ɗo ko moto on kum pine tati joni ña wiyen oto al ngal pine tati ɗum ɗo noon ko moƴƴini ɗum ɗo ko waɗo vitreri wonɗo ka sare laabe ndaare ko kon ɗon haynade ɗo no labira ko gonga ko kanko woni ko moƴƴini ɗum fayda ko balɗe tati woni ko ɗettimo fiyo moƴƴin ɗum ɓaymen nden ɗo diya makko artanomen konno gerdir yan ɗum moƴƴi e ko jello woni ko hutori bari alfa o menen moƴƴini vitreri wata ok ɗum ɗo ɗetti on combien de temps 3 jours to par ce que ko menen jeeyi moto on ko menen woni finance ɗo ko menen sode matériel o gati ko heña e ñakko amen goni matériel o heña men goni financement mono mo jellu waɗɗon ɗo estimation de 6 millions ko nani objectif on ko waɗan ɗon ɗum ɗo ni ɓay ko mettre en science jogui o science ɗo ɓe calcule ɓe tawi ɓe soodi moto on ɓe faala moƴƴingol kamɓe kadi ko tawata ko kamɓe tum moƴƴini ɗum ɗo ɓenni yo men waɗ ɗum ɗo ɓe soodi matériel seeɗa ɓe desini taw ka kaye ha ɓe tawi way ɗo so ɓe waɗi ɗum ɗo no labba après ɓe moƴƴini ok ɗo ara e protégé e ndiyan ɗan ka protégé e ndiyan ɗan e kadi nangue e fii ko labba kon kadi quoi on foti keɓude client ɓe yawgol moƴƴingol ɗum ton woɓɓe ƴettude numéro ji ani na noddela woɓɓe noon no noddudela en seeɗa kono ɓe nala joni ɓe ara woɓɓe wina ko si moto ara woɓɓe na kadi ɓe jogui moto way koye golli seeɗa kono ɓe faala wonɓe noon foye mum so tawi ko kesum siko gollu mum seeɗa on ɗo pré o si ari ɓe golla ok compte on ɗo o punci ɗum tako ka chef quartier on faami si yaari ni ñeñuɓe sifani ɗuuɗi ka sare labbe tawmawno sembi moƴƴineɓe oto heɓoto neɓata ka tufunde karmo ko alfamo labbe hewte huwodange ɓe no wasi nangue ma ndiyan acca yon sonjugol joma moto pine tati woyi